Nivyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yifuza ko ikibazo cy'intambara cyarangira, ariko nimba ari abantu b'ingenzi cyane bo guhangana nabo bita abagambanyi bagambana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batifuriza icyiza iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila Kabange cyangwa se Kabila Junior, umuhungu nanone wa Laurent Desire Kabila, wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka itari mikeya. Muri minsi ishize ku butaka bwa Kongo bamuciye urubanza bamukatira urugo gupfa bitewe n'ubugambanyi avugwaho kugira muri M23 agambanira leta ya Kongo. Amerika nayo yaje imurundaho ibindi bihano, umugambi ngo gusenya M23 mu ibanga. Nivyo gute Joseph Kabila Kabange yatatswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari benshi batigeze basobanukirwa kuri iyi ngingo, ariko bamwe mu basesenguza amaze gushyira hanze amakuru ndetse n'ibigaragaza neza ko yari umugambi mubisha wa bwana Donald Trump na Tshisekedi Tshilombo wo guca intege M23 ndetse ngo n'igihugu cy'u Rwanda, niko bavuga. Ndaje mbikubwire. Hanyuma si ibyo gusa, ICR cyangwa se umuryango wa Croix Rouge watangiye kugera mu byerekezo bigana muri Uvira, bari muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Fizi, muri make ni santimetero nkeya gusa kugira bagere no muri za Uvira. Ndaje nkubwire bageze mu kihe gice, bazanye iki muri ako karere, byagenze gute, ni inzego zishinzwe ubutabazi muri Kongo. Hanyuma usibye ivyo, mwite Wagner Kayikwamba Teresa, Kongo na Angola bari mu biganiro bikomeye cyane, bari mu mugambo udasanzwe. Wait, wiko ko Kongo na Angola nundi minsi ishize byavuzwe yuko bari mu mupango umwe wo kurangiza M23, ndetse ari amakuru amwe nawe wumvishe cyangwa se wakurikiranye avuga ko Angola yohereje abasikiri 600 gutaka bwa Repubulika ya Kongo, ikabohereza n'indege ebyiri zo mu bwoko bwa Sukhoi. Gahunda ari kujya gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo gukurikirana mu 23 bagahita barukira Kaleme. Warabyumvise? None se bageze muri Abanyangola na Kongo mupango barimo gupanga n'uwe, turaza kubimenya. Ikindi rero, yitwa Teresa Kagamba Wagner na James Swane bahuye nanone bakorana cyangwa se bemeranya umugambi udasanzwe ngaho da. Uyu yitwa James Swane ni umuyobozi wa MONUSCO, amaze iminsi avuye muri Kivu y'Amajyaruguru aho yanasuye umujyi wa Goma agabonana na M23 bakemeranya uburyo bw'umufatanye, ariko igisa n'akagambane gikoreye Kinshasa, umugambi ukomeye cyane ariko kuri M23, ariko ngo ni inkuru nziza kuri Tshisekedi Tshilombo n'ubutegetsi bwe, kuko James Swane yemeranyije na Kayikwamba Wagner uburyo bagomba kuzakorana muri kino gihe bifuza kamo n'umutekano iboneka ku butaka bwa Kongo. Ko ndabikubwira ugatangara, ibiraza kubigaragara. Yitwa M23 niko muri Kongo bayita, abandi ni ARC, Armée Revolutionnaire du Congo. Bongeye gutegura ibikorwa byo gutoza urubyiruko rw'Abakongomani. Yitwa General Sultan Makenga hamwe n'abandi bayobozi ba M23 basoje icyiciro kindi mu cyo bise ubutori cyangwa se gutoza urubyiruko kugira imitekerereze mizima, bahanganye n'ingengabitekerezo bibwe na leta ya Kinshasa, kugira ngo urubyiruko rufite ibice byiza. Ni Kanombe byabereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Makenga ubwe yarahibereye, ndaza kubikubwira kamwe ku kandi. Inkuru turaza gufungiraho nuko Tshisekedi Tshilombo ngashaka kugira Kongo iya mbere muri Afrika, anabyita ko ashaka kugira the Great Congo muri the Great Africa, kugira igihugu gikomeye muri Afrika ikomeye. Iyi sosiyete yitwa Air Congo, iyo ndege ubona ni indege nshyashya yazamwe nyuma y'izindi ndege nshyashya zigera muri 3 zimaze iminsi zishyizwe muri Air Congo. Biga ko Tshisekedi Tshilombo ageze ku butegetsi, sosiyete itwara abantu n'ibintu mu kirere ya Kongo ari hafi ya ntayo. Benshi bayimushimira ko yakoze igitangaza muri iki cyerekezo cyo gutwara abantu n'ibintu mu kirere. Mwese mbaye ikaze ngo tuyigemo ibiri kuvugwa ku butaka bwa Kongo muri uyu mwanya, nana kimwe turasiga inyuma tabicukumbura tuvi muzi n'umuzingo. Jewe ndumugu wa Kamanzi o Rwanda, ngo ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nivyo duhereye ku bikomeje kuvugwa ku butaka bwa Kongo, ariko katunanyemerera
Duhera kuri izi nkuru z'ingenzi, aya makuru ari kuvugwa cyane muri kano karere ndetse n'ibikomeje kuvugwa gushyirwaho imbaraga n'ibingibi kushyirwamo cyangwa se bikuvugwa cyane. Ibihano vya Leta Zunze za Amerika kuri Joseph Kabila Kabange, ni umuhungu wa Laurent Kabila. Uyu yategetse Republika ya Congo imyaka irenga 17. Uyu mugabo yabaye kutegeka bwa Congo ahangana n'imitwe myinshi y'inyeshyamba, ndetse ku butegetsi bwe nawe hari uwatigeze kuvuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda. Cyakora Joseph Kabila Kabange yanarwanye nayo 23 kandi ndava ku butegetsi. Cyazo cya 23 kibone igisubizo, ari nabyo benshi batunguye navyo ubwo yavuga ku butegetsi, nyuma kaza kuboneka ari mu ruhande rwa 23. Bati umugabo nawe karakaswa mutwera avuye ku butegetsi arwanye n'abantu atabaye ibyo basaba, narangiza agiye kubafasha ngo kurwanya ubutegetsi wikutaka bwa Kongo. Ubutegetsi bubi n'uburiho n'ubwo ari buriho basinyana amasezerano Rwanda. Ariko ivyo birengejwe ingoyi, Joseph Kabila Kabange yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo budakwiriye. Gusa ibyo muri politike ntabwo ari bishya, kuko n'ubundi we na Tshisekedi Tshilombo bari bapanze uburyo bagiye kujya basaranganya ubutegetsi ku butaka bwa Kongo. Nibyo Tshisekedi Tshilombo yanze, urwango rugahera aho ngaho, we na Joseph Kabila Kabange bagatangira kurebana ikinyori. Kuba rero Joseph Kabila Kabange yabona uruhande yinjiriramo gatangira guhangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo, ntacyo byaba bivuze. Reka tubanze duhere kuri iyi nkuru mbere ko nza kubwira ingaruka z'ibihano bya Leta Zunze za Amerika. Si ubundi koko ibihano byabaye, Joseph Kabila Kabange bamufatiye ibihano. Uyu mugabo wavuze amagambo akomeye mu minsi ishize, baba bamufatiye ibihano mu by'ukuri bya nyabyo. Nibyo umuntu yakibaza, ndetse akanibaza ninde yayifashe, byagenze bute, byatewe n'iki. Amakuru arabisobanura neza. Iyi ni X ya bwana Masad Barros, ni umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze za Amerika muri kano karere ka Afrika, cyangwa se muri Afrika no mu gace k'Abarabu. Yanditse amagambo agira ati ndavuga Masad Barros, ibyo yanditse yagize ati Perezida Trump arimo gutegura inzira y'amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Congo, kandi yagaragaje neza ko abakomeje kubiba imivirungano bazabibazwa. Ububiko buzakomeza gukoresha ikoresho byabwo byose kugira ngo bushyigikire ubusugire bw'amasezerano ya Washington. Umunyamabanga wa leta Scott Brissett wakari wanditse amagambo muri make ngo Trump nubwo turi kubona aho igihe cyane cyane ibibazo byo muri Asazuba bwo hagati ahanganye na Iran, ahanganye n'abashyigikiye Iran, Bwana Donald Trump ntabwo ari byo gusa arimo, ahubwo ari no gushaka uburyo yagera ku mahoro ararambye ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Congo. Erega biranumvikana kuko ni exchange, ni ukubaha amahoro n'abakamuha amabuye y'agaciro. Izo ntabwo ari ubushake bwe gusa, ahubwo ni n'inyunga bifitemo kurangiza kino kibazo cyo muri Congo. Abantu b'imbere cyane babizize kuba amahoro muri Congo ataboneka, kandi amasezerano ya Washington yarateganyaga amahoro n'u Rwanda. Igiseke cy'u Rwanda RDF n'abayobozi bacyo bashinzwe kuba bakomeje guteza akaduruvayo n'akavuyo ku butaka bwa Congo. Ubwizo Leta Zunze za Amerika none binyuze muri rwego rw'ubunyamabanga bushinzwe imari muri Amerika bukuri na Scott Bessent bafatira ibihano bikomeye cyane RDF namwe mu bayobozi bane b'ingabo z'u Rwanda RDF. Ushaka kubyumva gutya wowe ukabyita utuntu tworoshye, ariko ibitekerezo byawe byari gukora gakeye. Ibihano nk'ibi ngibi mu by'imari Amerika ibizi neza ko gukanza ahantu hababaza cyane ku rwego rudasanzwe, cyane cyane ku bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Nk'ibi bihano bifatiye nk'igihugu cya Turukiya, ifatiye igihugu cy'Ubushinwa, Uburusiya, umeze nk'ukwikirigita ugaseka. Afatira ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ubukanza ahantu haryana, kuko Leta Zunze za Amerika igihugu cyose uzi gikomeye mu bihugu z'i Burayi, yewe namwe muri Aziya bikorana na Amerika, kandi Amerika itunze agatoki ntawe ugomba kumuvuga neza. Izo ni nk'ihame abanyamerika n'inshuti zabo bagenderaho. Kuba rero ngo Leta Zunze za Amerika zikomeje umugambi wo gushakisha muri Burasirazuba bwa Congo, ngo nizo rimwe mu mwambaro w'izatumye Joseph Kabila Kabange nafatirwa ibihano, maze Bessent akurikizaho amagambo avuga ngo President Trump arimo gutegura inzira y'amahoro muri Congo, kandi yagaragaje cyangwa se arimo kugaragaza ko abakomeje kuba imivurungano cyangwa se abakomeje kuzana ukutumvikana n'intambara muri Congo bagomba kubiryozwa. Ibi bikaba byashyizwe muri rero imbaraga kugeza ku rwego Joseph Kabila Kabange nafatirwa ibihano. Joseph Kabila Kabange ubundi yari mu ntoki. Joseph Kabila Kabange ni byabaye Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Congo. Uyu mugabo Kabila mu kuba Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Congo
bitewe n'imyaka yamaze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, bimuha ubushobozi bwo kumenyana n'abantu batandukanye. Ndavuga abantu b'abanyapolitike, ibigo bya gisirikari, ibigo bikora inganda zikora ibisasu, ibikoresho bya gisirikare birumvikana. Aba bose bimwemerera gukorana nabo nk'umuntu wabaye mu gisirikare. Mu gihe Leta Zunze za Amerika zizera ko u Rwanda rwateraga inkunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gisirikare cya RDF, ibihano bagifatiye bikaba bigomba kubuza u Rwanda kubona inkunga iyo ari yo yose. Ku bihugu byose bifite aho bihuriye na Leta Zunze za Amerika, usibye ko n'ibidafite aho bihuriye na Leta Zunze za Amerika, igihe igihugu gihaye gufasha igihugu Leta Zunze za Amerika zafatiye ibihano byitwa ko ari abanzi umutekano ku isi, uko Amerika ngo burya ngo ntango ntayikosa ngireba neza kwa kunine bavuga. Mu gihe rero Amerika ivuze ko ifatiye igihano, maze ndatuvuge nk'Ubufaransa ukaba ugiye gutera inkunga u Rwanda mu bya gisirikari, icyo gihe baba bakoze ikosa. Mwanabonye ko umuryango w'Ubuzibura European Union batangiye gutekereza uyu atakongera gutera inkunga ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Ibyo ni biri imbere yanyu. Kandi bavuze ko bicingikirije kuri amasezerano ya Washington n'ibihano by'u Rwanda, n'ibihano byashyiriweho u Rwanda na Leta Zunze za Amerika. Hanyuma rero mu gihe byari bimeze gutyo, bigaragara ko inkunga ijya muri M23 ishobora kuba nkeya itutse muri RDF, bishingikirije kuri ibyo ngibyo abanyamerika. Ikindi kandi bakanabona neza ko muri Kongo M23 isa n'iyafatiwe embargo, hatekerejwe ku umuntu witwa Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange Rwanda rwa Kongo we yari yaramaze gufatirwa ibihano bikomeye, nanone bitagombaga kumwemerera kuba yakongera kwiyamamaza ubutaka bwa Kongo matora ata mwaka 2028. Bivuze ngo Tshisekedi Tshilombo yikije Joseph Kabila Kabange hejuru y'100%. Hejuru y'100%. Icyari gisigaye gusa kuri Joseph Kabila Kabange ni ukoresha uburyo bwo guhirika ubutegetsi akoresheje imbaraga, kuko umuntu afatiwe igihano cy'urupfu ntabwo yajya kwiyamamaza hayatanga kandidatire, aho ngaho urabyumva. Icya kabiri, nta n'ishyaka yashinga ngo ryemerwe muri Kongo, ibyo nabyo urabyumva. Icya gatatu, kugira ngo Joseph Kabila Kabange bimwemere kugera ku butegetsi, inzira yonyine yari ishoboka ni inzira ya gisirikari, umututu w'imbunda cyangwa se ibiganiro bizatuma Kinshasa yihindura icyemezo cyayo, ngo ni imbaraga za diplomasi. Gusa nyine urumva byasaga imbaraga zikomeye. Joseph Kabila Kabange asa n'uwatangije ikintu gikomeye, atangiza ishyaka rishobora kuzajya n'igisirikari ku ruhande rwe ryiswe The Save the Congo, ngo kurokora Kongo, byashingiwe muri Kenya. Ashyiramo abantu batandukanye bakorana nawe, nk'ufite umugambi wo kuzagaruka mu bijyanye n'amatora muri 2028, cyangwa se kuzakora muvuma cyangwa se gutangiza muvuma izamugeza ku butegetsi kw'inishuro. Gusa amakuru akemeza ko Joseph Kabila Kabange Kinshasa bakoze inama nyinshi bamwigaho, binarangira mu nama bajyanye na Leta Zunze za Amerika baganiriye kuri Joseph Kabila Kabange n'uburyo mbere n'ubundi bamutinyaga bavuga ko ari atari umukongomani ari umunyarwanda. Munabyibuka ibyo ngibyo, bavuye bamwita Katinambe, ibiki bamwita amazina atandukanye, kugira ngo rero Leta Zunze za Amerika zereke Kongo ko bari kumwe kandi ko ikibazo cya Kabila Kabange bagifite mu kiganza. Amerika agomba kugira ikikora. Dore impamvu ya mbere. Impamvu ya mbere uko Leta Zunze za Amerika nazo mu gihe Donald Trump yagiraga ku butegetsi byagaragaje neza ko atari gushyira amakenga cyangwa se atiteguye gukorana na Tshisekedi Tshilombo, ahubwo atumira uyu mugabo Joseph Kabila Kabange abari ujya mwirahira rya Donald Trump. Sinzi bibyibuka ibyo ngibyo. Bamwe batangiye gutekereza ko Joseph Kabila Kabange yaba afitweho umugambi na Leta Zunze za Amerika, kandi koko ngo umugambi wari uhari. Tshisekedi Tshilombo nuko yagiriwe inama n'inshuti ye magara, ikamugira inama y'ibyo agomba gukora Lorenzo, kuko ngo bari bafite umugambi wo kumuhirika, kuko yari yatangiye kwegukira igihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya ashaka kurwanya Leta Zunze za Amerika, kandi Amerika ifite imbaraga nyinshi muri kano karere kurusha ibyo bihugu. Tshisekedi Tshilombo amaze kumenya ko ari umugambi afite, ari umugambi bamufitiye, yatangiye kuvuga ati okay, icyo mushaka ntakibaha ariko tugakorana. Uwo ni umugambi Tshisekedi Tshilombo yakoze. Birangira Joseph Kabila Kabange bamucyaye mu kimoteri, bashyize hirya, bamwirengagije. Kugera Leta Zunze za Amerika zemereye Tshisekedi Tshilombo yuko bari ku ruhande rwe. Icyo nicyo bagiye baza gukorera Joseph Kabila Kabange, kumufatira ibihano. Uzi cyese kiba Kinshasa bikimara kuba. Kadore kuri Patrick Muyaya. Patrick Muyaya ni minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, yagize ati: Kongo nyuma y'ibihano za Amerika ku ya 2 Werurwe biherutse gufatirwa ingabo arizo se RDF, umuhungu wabo w'imfura Joseph Kabila mu buryo bwa murumuna we M23 namaze gukurikiraho mufatirwa ibihano. Wait,
nimba uzumva neza uko Kongo babibona bino bintu, babibona mu buryo bukurikira. Babona gufatira ibihano mu z'ubukungu RDF byaraciye intege ubufasha bwose ngo bugomba guherezwa M23 uretse kuri RDF, uko niko babyizera. Kabiri, kuba Joseph Kabila Kabange yari igifi kinini muri politike na diplomasi kuri M23 akafata ibihano, bivuze ngo nta inkunga yaturuka ya gisirikariza kuri Joseph Kabila Kabange ngije gufasha M23 batere Kongo. Ubwo ntabwo ndi kumva cyangwa se ntabwo nzi nimba wumvisha umukino Kongo irimo gukina cyangwa se irimo kubona Amerika iri kubakinira gufunga inguni zose. Ubwo numva ngo Tshisekedi Tshilombo asa nkaho yatsinze inguni ebyiri, gutsinda abo yita u Rwanda tagibonye ubushobozi bwo gutera Kongo, gutsinda abo yita M23 biturutse kuri Joseph Kabila Kabange nawe utabe idirisha ryo kunyuzamo inkunga. Ibyo byose Amerika ikabirakoreye, bamwise murumuna wa mukuru wa M23. Ati ndavuga Patrick Muyaya ukomeza avuga, iki cyemezo ni ikindi gikorwa cy'ingenzi gishyigikira kurwanya umuco kudahana, kubahiriza ubusugire no kubazwa abantu bose bagira uruhare mu ihungabana rikomeje rya Kongo. Patrick Muyaya akomeza agira ati, ifite kandi ubushobozi bwo gukora kuko igabanya ubushobozi bwo gukusanya amafaranga, kwimura umutungo, ubwo ni ibikoresho bya gisirikare equipment, no gutanga inkunga y'ibikoresho bishobora gutera imbaraga no gukomeza intambara ndetse n'izindi nzego zihungabanya umutekano. Ayo niyo magambo nakubwiraga mu kanya. Ukurikije neza uko babona iby'ibi bihano niyo shusho babibonamo, ni uguca intege, guca amaguru n'amaboko ya 23. Nta mafaranga, nta bikoresho, ndetse nta n'uburyo bwo kubageraho bishoboka. Muri make bayishyize mu kadirisha itagomba kurengamo. Ibyo bikoresho ifite byose bibashiranye, ubwo no kumanika amaboko kuko nta ringi ibyo bikoresho byaturuka. Nta ku Rwanda, ubwo u Rwanda rukora intwaro za spraying mu ntambara muri Kongo. Nta kuri Joseph Kabila Kabange wabera imbaraga yo kuzana, kandi n'abandi bayobozi ba M23 nabo bafatiwe ibihano muravyibuka. Hanyuma rero Patrick Muyaya akomeza agira ati, guverinoma yishimiye ibi bihano bishya bireba umuntu wa gatatu mu muryango ushinjwa ibyaha bikomeye, ugizwe na RDF, umuhungu w'imfura Joseph Kabila Kabange n'undi muhungu ari we 23. Iyi ni umuryango ugizwe n'abantu batatu, RDF ari we se wa Joseph Kabila Kabange na murumuna we M23, ngo bose akaba barafatiwe ibihano ngo bitewe n'amakimbirane ajya gushura kuri Kongo. Akomeza agira ati, mutuvire ku butaka. Niyo magambo yanditse aherekeza ikindi tugiye kugarukaho. Amagambo ya Patrick Muyaya uko agaragara, uko yakomeje kugenda avuga mu minsi yashize, nuko bigaragara neza ko hari signal bafitanye na Washington y'uburyo ibintu byapanzwe. Bretse nk'ubu dutekereza gatatu. Rimwe, biramutse bibaye ngombwa ko ibiganiro z'amahoro byose byaganiriwe hagati ya leta ya Kongo na M23 bitagerwaho, muri make y'amasezerano ya Doha cyangwa se yaherutse mu Busuwisi atagerwaho, ubwo ndavuze ngo intambara igakomeza muri Kongo. Nta kintu kubona mwahangaha Kongo yabayishingikirijeho. Mu bitekerezo byabo bumva yuko ubwo bagiye kurwana n'abanyantege nkeya ari uko bakwitira hareba inzega bakayamanika kuko nta bikoresho bafite. Ariko wibuke yuko ari ibikoresho byinshi 23 n'undi bambura iyo barimo kurwana. Ubwo urwo ruhande reka turureke. Icya kabiri, bivuze yuko Kongo iramutse ishaka gushora intambara, bakundi yakunze kw'igikomanga mu gatuza kwishura ku gihugu cy'u Rwanda, batekereza ko nta muntu wabatera inkunga. Dushingiye kuri amagambo ya Patrick Muyaya, ko nta muntu watera inkunga u Rwanda, yaba inkunga y'amafaranga, yaba ari kubazanira umutungo cyangwa se kubazanira ibikoresho bya gisirikare. Ngibyo yabyanditse Patrick Muyaya. Bivuze neza yuko ubwo icyo gihe gutera u Rwanda kwa ari nko kunyuguza, kwa ari gutsinda. Icyo bakora gusa no gushaka ingengo y'imari ihangana n'ibikoresho bike biri mu Rwanda, maze undi bagatsinda intambara. Nta watabara, kuko watabara wese ahita umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Amerika ikora ibyo byo, nge nawe tubiziranyeho. Amerika bo bakorana bose, iyo Amerika ifashe ijyana ikagigufatira, ubwo bayigicibwa muri bo. Ni Amerika ikora ishaka kukwikiza cyangwa se kukurwanya iyo igufata uko ishaka. Niyo mpamvu Amerika benshi uzumva bavuga bati ifite uburyo bukomeye cyane bw'ubugenzuzi bw'isi, banayita umupolisi w'isi, abandi bakayita kari yo muyobozi w'isi. Ibyo sinjye bivuze. Amerika ikizwe nuko uwo yifatiye ibihano bimugenga kangwa nk'urugero ebyiri z'abana Amerika ifatiye ibihano bikagira ingaruka kuri ibyo bihugu ku bandi bose. Uburusiya igiye bwatangizaga intambara kuri Ukraine, Amerika niyo ya mbere yafatiye ibihano bijya kuri 90 ku gihugu cy'Uburusiya. Ibihugu z'Iburayi byose bitebiza mu mwambaro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Iran
Amerika niyo yambere gufata ibihano igihugu cya Iran, ibindi bihugu byose biza muri uwo mwambaro, hagasigara ibihugu bigira kuri 4 gusa, aribyo ubwo numva ngo uruhande rw'uburasirazuba bw'isi biri muri BRICS, ariko nabyo bimwe na bimwe. Mwana abonye ko Afrika y'Epfo yatangiye no kubizana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo batakinga gukomeza gukorana na biriya bihugu, ariko Amerika yarifatiye ibihano. Afrika y'Epfo nta kindi yaziraga, nta kindi cyatumye Cyril Ramaphosa avugwaho kuba ari umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kugeza no muri White House bamusebya. Rero Bwana Patrick Muyaya yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika azabazana igishoboka cyose cyo gutuma batsinda intambara iramutse yongeye kubura, iramutse yongeye gutangira. Ku rundi ruhande rero, nyuma y'amagambo ya Patrick Muyaya amaze gutanga icyo twakwita nk'impuruza kugira ngo abantu ngo boroherwe ntibavire ku butaka, aya magambo ya Patrick Muyaya mutuvire ku butaka ubwayo nayo asona ko atemera M23 nk'abakongomani. Really? Yes. Bivuze ngo ibyo wagiranye inama cyangwa se inama zose wagiranye na M23 kwari ukubajijisha. Niko mbitekereje, nta hantu mbisomye, nta hantu navyumvise, ariko ukurikije amagambo yanditse aho ngaho Patrick Muyaya, bigaragara neza yuko abaginga bari ku butaka bwabo atari abakongomani, nta n'ikintu bagomba gusaba Kongo, bagomba kuvira mu butaka bagataha, sibyo? Ku ruhande rwayo, leta ya Kongo yasohoye itangazo yishimira iki gikorwa cya gisirikare, gikorwa cyo gufatira ibihano Joseph Kabila Kabange, ari nko kuburizamo imigambi yose ya 23 nkuko wumvise Patrick Muyaya bivuga. Itangazo sinabura kuri gusomera n'abankozi kose. Guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye ibihano Amerika yafatiye Bwana Joseph Kabila. Iti Kinshasa ku 30 Mata 2026, Guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye icyemezo cyafashwe n'ishami rishinzwe imari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu ishami rishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga OFAC cyo gufatira ibihano Bwana Joseph Kabila Kabange kubera uruhare yagize mu gitero cyakozwe kandi gikomeje kugabwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo no kugabanya Republika ya Demokarasi ya Kongo gikorwa n'ingabo z'u Rwanda n'abafasha babo AFC M23. Iki cyemezo gikurikira ibihano bizafatiwe ku ya 2 Werurwe 2026, ibihano byafatiwe u Rwanda RDF n'abasekeri bakuru b'u Rwanda. Nindi ntambwe ikomeye mu kurwanya umuco wo kudahana, kubahiriza ubusugire bw'igihugu no kubazwa kw'abantu bose bagira uruhare mu ihungabana ry'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Gifite kandi ingaruka ku mikorere kuko kibuza kwegeranya amafaranga, kohereza imitungo n'ubushobozi bwo gushyigikira ibikoresho bishobora gutera imbaraga no gukomeza intambara n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano. Kongiti guverinoma iributsa ko ubutabera bwa Kongo bwamaze gufatira icyemezo ko ari rw'uwo muntu urebwa n'ikibazo kandi bamuhamije ibyaha bikomeye cyane birimo ubugambanyi, kugira uruhare mu myigaragambyo cyangwa se mu mirwano y'inyeshyamba, iz'intambara, guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'ibikorwa bijyanye no gushyigikira ingabo z'abanzi zirwanya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Iti guverinoma iratangaza ko igitero cyakozwe n'ingabo z'u Rwanda RDF n'abafasha babo AFC M23 bafatanije na Bwana Joseph Kabila Kabange gikomeje guteza igihombo cy'ubuzima bw'abantu, guhunga kw'abaturage ku ngufu, gusenya bikomeye, ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ikibazo cy'ubutabazi gikomeje muri Burasirazuba bw'igihugu. Ati guverinoma ya Republika ya Kongo irashimira cyane ubutegetsi bwa Trump ubw'iki cyemezo, kikaba ari kimwe mu bikorwa byo kubahiriza amasezerano ya Washington. Irashishikariza gushyiraho ingamba zo gukumira abakoze izaha bose, abateza imbere ibyo bikorwa, abashyigikira n'abafatanyacyaha mu guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Nta nzira y'amahoro yizewe ishobora gutera imbere mu gihe inshingano zashyizweho zihanagurwa, kudahana no kwibagirwa abahohotewe. Amahoro arambye asaba ukuri, ubutabera, indishyi no kwemeza ko bitazongera kubaho ukundi. Kongo ikomeza igira iti guverinoma iributsa ko hakurikijwe umwanzuro wa 2-7-7-3 w'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano n'amasezerano y'amahoro yakozwe ku buntu mu rwego rw'amasezerano y'amahoro ya Washington, ugaruka kw'amahoro bisaba ko ingabo z'u Rwanda RDF zisohoka vuba kandi nta mananiza ku butaka bwa Kongo no guhagarika inkunga yose ya M23. Mbere ko nkomeza amagambo ya Kongo avuga ko ingabo z'u Rwanda yumve neza. Kugaruka kw'amahoro bisaba ko ingabo z'u Rwanda RDF
zisohoka vuba kandi nta mananiza ubutaka bwa Kongo no guhagarika inkunga yose ya M23 AFC. Hano hari ibintu bibiri Kongo ivuze ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo Olingate cyangwa bavuga ngo ubyange cyangwa suzemere. Icyakora bagomba kuvayo nta mananiza. Ubwo bivuze neza ko hari n'igihe bavayo ku bw'amananiza. Iyo ni imvugo ya politike. Dukomeze. Kongiti. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwayo izakomeza gushyigikira izakomeza gushyira mu bikorwa mu buryo bwiza imihigo yashyizweho mu rwego rw'ibikorwa biri gukorwa hagamijwe kurangiza neza ibikorwa z'amahoro, kugarura umutekano mu buryo bwuzuye no kugarura ububasha bwa leta mu gihugu hose, kuvanwa kwa M23 mice byose igenzura. Ni itangazo ryaje rikurikira ihano byeta zimwe za Amerika uzibuke. Ikintu Kongo yifuza ni ibyaho ngaho ndetse navuga ko izakora kubahiriza igisabwa gushyira mu bikorwa imihigo ngo yiyemeje, ndetse ariko kurangiza neza ibikorwa ngo z'amahoro, kugarura umutekano mu buryo bwuzuye no kugarura ububasha bwa leta mu gihugu hose. Bivuze ngo M23 ibyine irimo kuvamo ibyine wanyuma bagiye kuza kwivanamo. Really? Bakomeza bagira bati Kinshasa RDC bashyize umukono kuri iryo tangazo. Tangazo yasohoye n'ibiro bya Patrick Pumyaya bya Minisiteri ishinzwe itumanaho muri Kongo. Niyo basohoye iryo tangazo, ariko nyine birumvikana ni rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishimira cyane ko Kongo Amerika yafatiye ibihano M23 binyuze muri Joseph Kabila Kabange, kandi ibyo bikazatuma Kongo itekana. None se nge nawe twibaza mu by'ukuri koko nibyo hari ikintu byafasha Kongo? Twabibonye mu gihe imirwano yabikomeje byafasha Kongo, kandi no mu buryo bwa diplomasi byafasha Kongo, kuko ubuzange cyangwa se uzemere mu nkundura zose zibaho umunyapolitiki ufite ijwi rikomeye abo bita ba big fish, ibifi binini, baba bafite uruhare rukomeye cyane muri ibyo biganiro cyangwa se bafite uruhare mu bijyanye n'ingamba zishobora gufatwa. Ikindi ubu nuko barangira gutwira M23 impamvu ivuga irwana atari impamo. Ubu nicyo leta zimwe za Amerika zakoze, kuko M23 ivuga ko ihagarukira kurwanira uburenganzira bwa Kongomani bavura ikinyarwanda by'umwaka mu bwoko bw'Abatutsi. Kandi iyi ntambara M23 ntago ari yejo, yatangiye ku mu myaka yashize ku butegetsi bwa Joseph Kabila Kabange. Ubwo rero nakuntu wabyumvikanisha ngo uvuge yuko uwo barwanije ngo abaho uburenganzira yaje kubafasha kurwanira ubwo burenganzira, kuko nawe ari kuzira M23. Sinzi muri kuzumva. Bivuze ngo M23 ntabwo uyu munsi yakemeza icyo kintu ngo Amerika ipfe kucyemera n'abandi y'inshuti zabo, kuko uwo barwanye bashaka uburenganzira bwabo mu myaka ya 12 2019 n'ahandi ntabwo yigeze abibaha. Uyu munsi ntabwo bafatanije kurwana icyo kintu rero, kuko nawe ntigeze akibaha. Ahubwo nugaragaza neza yuko iyi ntambara ari intambara politike. Kuki M23 impamvu yo batayemera, kandi amashusho amafoto yaje bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, abantu baribwa bakubitwa bicwa buri munsi, abo M23 bakirwanira. Ibyo tuzakomeza kugenda tubona aho biherera. Gusa ariko iki ngiki kibuke muri Kongo hari inama zimaze imisi zipangwa zirimo gukorwa zigamije kuzana icyo twakita amahoro, kuzanira Repubulika ya Kongo umutekano, kuzanira ubutabazi abakongomani. Bisa naho bitangiye mu gihe Amerika ifata bino bihano, wiko kameye ku munsi niri kuyobora MONUSCO. Bati Sud Kivu ICRC muri Minembwe niho muri ku baturage bizeye ko amahoro azagaruka. Imodoka enye za jipe zo mu muryango mpuzamahanga w'umuryango utabara imbabare ICRC Croix Rouge zageze mu mujyi rwagati wa Minembwe kwa 4/30 Mata muri Sazoga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kuri bamwe bayibona ko hari uburyo abaturage bagiye gutangira gufashwa guhabwa ibyo kurya n'ibindi. Gusa ariko iyi ICRC Croix Rouge irimo gukora bino bikorwa mu gihe intambara itigeze irangira mu buryo bwa nyabwo. Nabyo benshi bavuga bati bishobora kuba arimo nakwe cyangwa se ikibazo. Dore impamvu ya mbere, iyi Minembwe centre yacyagoswe na FARDC bigeze ibi muri ibikoresho byabo mu gihe indani harimo M23. Kabiri, MONUSCO muri iyi minsi ifite gahunda ngo yo gukurikirana icyitwa guhagarika imirwano ku butaka bwa Kongo, kujyana k'imirwano yahagarara, ariko ihereye cyane kukuzana iyo twakita ibikorwa by'ubutabazi.
byo kurya ibiribwa muri rusange. Hakibazwa niba muri Minembwe wenda hari amakuru MONUSCO iraza gukusanya, aba ba Croix Rouge baraza gukusanyayo bakahereza MONUSCO ikaza gucunga umutekano, izi neza ikiraza guheraho. Ngo nukomeza kubitegereza. Ku rundi ruhande ariko, nkuko amakuru menshi yo muri kano gace bivuga, ni gahunda yo kohereza ibikoresho ni kimwe mu bigize ishyirwaho mu bikorwa ry'amasezerano y'impande zombi birimo ya Kongo n'inyeshyamba z'M23 imigati byabereye i Montreal mu Busuwisi bemeje. Muri ibyo byemezo harimo korohereza abaturage bagizweho ingaruka n'ihohoterwa kubona ubufasha bw'ibanze. Bizaba biri muri ubu buryo, aho buri gace kose karimo umusirikari yabo wa Kongo y'aba 23 mu gihe abonye imodoka zizanye ubutabazi bagomba kuzemera zigatambuka. Waritse gato ibintu nkabiza mu kanya ndiko kubwira ibya Swan n'umugambi wabo hishwemo ko nabyo byatangiye kuvugwaho. Reka manze kuri ibi ngibi. Angola na Kongo basanga ari mufatanye bukomeye cyane mu bijyanye n'ubukungu ndetse no gufatanya na Leta Zunze za Amerika. Ibyo nge nawe tubiziranyeho ko Angola na Republika ya Congo hari umugambi barimo wo gufashanya na Leta Zunze za Amerika mu kubaka inzira ya Rubito. Ni umuhanda wa gari ya moshi uzajya ukoreshwa cyane cyane mu gutwara amabuye y'ingenzi, mega y'ingenzi, critical minerals. Ni umuhanda uzageza ku cyambu kandi ukaza umuhanda uzaba umuhanda w'ingenzi cyane. Nivyo Leta Zunze za Amerika yakoze ibishoboka byose kugira ngo ikore icyo, cyangwa se yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibone ikishaka muri kano karere. Gusa rundi mugambi watangiye kuvugwa mu minsi ishize mu kwezi kwa kabiri ko Angola yabiri mu bushake bwo kuzana ingabo zo kutaka bwa Kongo, kandi mu kwezi kwa gatatu ku itariki 18 byavuzwe ko abasirikari ba Angola bajya kuri 600 bagejwe gutaka bwa Kongo barurikira Karemi n'indege zabo. So babyumvishe na The Great Lake Eyes bivuga. Katuanze twumva ibi. Ku ya kane tariki 30 Mata 2026 i Kinshasa, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Madame Therese Kaikwamba Wagner yakiriye mu ruhame nyakubahwa bwana Osvaldo dos Santos Ferreira, n'umunyamabanga leta ushinzwe ubutegetsi, imari n'umurage wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika ya Angola. Muri iyi nama umunyamabanga wa leta yatanze intego y'ubutumwa bwagiriye mu Kongo, yibanze ku bikorwa bye mu butumwa bwa diplomasi ya Angola. Buretse aba n'aba diplomate bakuru b'ibihugu zombi bahuye, biragusa kubanza basobanukiwe diplomasi. Ubundi diplomasi yite nk'ukuboko kw'iburyo kwa za leta mu gukorana. Burya ntabwo habanza igisirikare, habanza diplomasi. Muzi impamvu? Nuko igisirikare kigenwa na leta, ntabwo igisirikare cyo kigena leta. Niyo mpamvu igisirikare kigo kigomba gukorera leta, ntabwo leta ikorera igisirikare. Aha rero Angola na Kongo mu kunoganya cyangwa se kuvugana mu buryo bwa diplomasi bagomba kuba bavuganye ku ngingo nyinshi. Reka twumve icyo bavuga. Ubufatanye bwatumye kandi hashobora kuganirwa ku buryo bwo gushimangira ubufatanye mu nzego z'ubuyobozi hagati y'ibihugu zombi. Gufatanya mu nzego z'ubuyobozi. Inzinduko zigera muri enye Tshisekedi Tshilombo yagiriye muri Angola zabaye inzinduko zikomeye, ndetse zabaye inzinduko zavuyemo ibintu bibiri by'ingenzi. Cyambere, ibiganiro by'abene gihugu hagati y'abakongomani byemejwe ko bigomba kubera i Rwanda. Byatutse mu musaruro wa biganiro bya Tshisekedi Tshilombo na Concalves Lorenzo. Icya kabiri nuko Angola ariyo yatanze igitekerezo gitutse muri Leta Zunze za Amerika gisaba Kongo gutuza ikarika ikikorera ibintu, mu gihe Kongo yadekaraye intambara yeruye igiye kuza gukumbanya akarere kose mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Mubyibuka yaje gusa nk'isutsweho amazi irahagarara, ariko kubw'umugambi wa Leta Zunze za Amerika. Icya gatatu, Leta ya Kongo yari yarivaniye mu biganiro bya Doha, muzibuke ivuga ko itazasubira muri ibyo biganiro, yongeye gusubirayo ku busabe bwa Angola. Bisa naho Angola ari umutwe wa Leta Zunze za Amerika muri kano karere, Olingate. Aha rero bikaba ari umugambi ukomeye cyane wo gufatanya. Niba hasanzwe ari ubufatanye mu bijyanye na diplomasi z'ibihugu zombi, ikintu kizwi cyane kuri diplomasi ya Leta ya Kongo iyobowe n'uyu mugore Therese Wagner Kaikwamba, ngo nukongera gushyira isura nziza ya Kongo kurana mpuzamahanga. Wakemeza ko nta kintu yakoze, yaba ari umwana muto mu gutekereza. Madame Therese Kaikwamba Wagner yakoreshejwe na Tshisekedi Tshilombo kujya mu bihugu byinshi, imiryango myinshi, yewe n'umuryango w'abibumbye, kandi bisa naho diplomasi ye hari ikintu yamariye Kinshasa. Ukomvenga Leta Zunze za Amerika ikakwemera.
gukomvenga ibihugu by'Iburayi bikajya inyuma yawe, n'ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika bikajya inyuma yawe. Ntabwo ari akantu gatoya, ntabwo ari ikintu cyoroheje, ni umurimo uhambaye bakoze. Kubw'ibyo kuganira na Angola n'ubundi zange bikunde hari ubufatanye. Buretse byibuke igihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uherutse yitwaga Joe Biden yasuraga Angola, agasura aho umuhanda wa Lobito uri kubakirwa, uribuka ko yageniye amafaranga agomba kugena uyu muhanda, siko zuzuye uyu muhanda. Mu bintu by'ingenzi hariyo na Tshisekedi Chilombo baganiyeho, bavuze yuko kugira ngo igikorwa kirangire umutekano muri Kongo ugomba kuba ari 100%, ijana ku ijana. Niyo mpamvu hano uvuze Kongo ntujye wirengagiza Angola, ni pata na rugi, ubizi cyangwa se utabizi. Yitwa James Swane, yageze Kinshasa. Uyu mugabo James Swane ni umuyobozi wa MONUSCO kuri ubu ngubu ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Niwe mugambi barimo buretse. Ku ya kane tariki 30 Mata Kinshasa, none Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu ni Minisitiri w'Abanyamahanga w'igihugu cya Kongo Madame Therese Wagner Kayikwamba yakiriye mu ruhame bwana James Swane, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Kongo, akaba n'umuyobozi wa MONUSCO. Ibiganiro zibanze ku mutekano n'imibereho myiza y'abaturage muri Burasirazuba bw'igihugu, ndetse n'ibikorwa bikomeje byo kurinda abaturage no kugarura amahoro mu buryo burambye nyuma y'ubutumwa bwa mbere bwa bwana Swane muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Ibuka ko bwana James Swane mbere yo kuva muri Kongo nyine yashoreje ubutumwa bwe muri biriya bice Beni na Ituri bigenzurwa na leta ya Kongo, ariko mu magambo ye nawe yavugiyeyo yavuze ko umwanzuro 2773 na 2808 ariko bigiye koherezwa muri kino gihe. Mu gihe ku ruhande rwa 23 ari Goma, yavugaga amagambo asa na yoroshye ko bazafatanya ABCD, arabyibuka, gufatanya kuzanira amahoro abaturage, kubagiza ibikorwa by'ubutabazi n'ibindi. Ariko kumwe na Somoka Kulu Evariste, General Major uyoboye nta Kivu by'Amajyaruguru korera Beni kandi rwa Kongo, avuga yuko bifuza ko umutekano aboneka mu butaka bwa Kongo kandi mu buryo bwashyizweho kubera inzira ya Doha na Washington. James Swane, reka dufate ko MONUSCO bayambitse umwambaro w'imigambi y'Abanyaburayi, kandi ibihe 23 yanabimenye mbere. Byatangiriye mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris, ubwo Macron yarateranyije inama yo kwiga cyane kujyanye n'ibibazo. Byibuke ko nakubwiye ko Abanyamerika n'Abanyaburayi ni bamwe bategura ikibazo abandi bakaza kugitegura nyuma. Amerika mu gihe yapangaga guhuza u Rwanda na Kongo, Ubufaransa bwapangaga kuzana ubutabaza abakongomani, ngo nimba plan A yanze bazakoresha plan B. Ko niko bari bayipanze. Plan A kwari ukubwira kuri neza u Rwanda ngo ruve muri Kongo, niko Donald Trump yavuze. Ariko u Rwanda kavuga ati muratubavana basigaye tudafiteyo. Plan B kwari ukuza gufasha abakongomani kubona amahoro bakoresheje bwa buryo bwo kuzana ubutabazi muri Kongo. Wika ko muri icyo gikorwa Emmanuel Macron ariho yavuze ngo ikigo cy'indege kiraza gufungurwa. Babivuga mu gihe Ububiligi n'Ubufaransa baramaze iminsi mipange na Kivu y'Amajyaruguru bari gutegura izangombwa byose byakoreshwa mu gihe byabajemo akavuyo k'intambara bwite bayirwana. Murabyuka ko M23 bwayo yashinje Ububiligi kurundi ibikoresho byinshi ku butaka bwa Kongo, kandi muri uwo mugambi M23 kivuga yeruye neza ko Goma itazafungurwa ku itegeko ry'Ubufaransa. Ubufaransa biraburya, barangije Ababiligi nyirizina bategura umugambi bagomba kujyana mu muryango w'abibumbye mu gaciro gashinzwe umutekano ku isi, bawushyiriza Ubufaransa nabwo burawunoza, bawushyiriza umuryango w'abibumbye barawutora 2808 kwemeza ko MONUSCO igomba kuba ku butaka bwa Kongo ifite manda y'ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere, kurwana n'imitwe yose y'inyeshyamba yanze kubariza amahoro mu butaka bwa Kongo. Muri make mu gihe batangije intambara muri Kongo ni ukuyitangiza yemeye ku ruhando mpuzamahanga. Kabiri, gufasha abaturage kubona amahoro n'umutekano binyuze mu kubagezaho ibikorwa by'ubugiraneza birinzwe na MONUSCO. Gatatu, ni ukukurikirana cyangwa se gufasha gushyirisha mu bikorwa umwanzuro w'umuryango w'abibumbye 2773. Wabyita yuko 2808 ni enforcement ya 2773. Ikindi, MONUSCO ihabwa nyine manda igihe izamaramo muri Kongo bayigeneye umwaka 2026. Bivuze ngo tugeze mu kwezi kwa gatanu, hasigaye amezi atageze ku 8. Ubwo rero bagomba kuba barangije akazi.
kuba yaganira na Madamu Therese Kayikwamba Wagner baganiriye kuri ibyo byose byo gufatanya n'ibindi kandi bemeza imikoranire. Bakomeje bagira bati impande zombi zaganiriye kandi ku ruhare rwa MONUSCO mu rwego rwa Expanded Joint Verification Mechanism MCVE+ ndetse n'imbogamizi zijyanye na gahunda zo kwambura intwaro, gusezera abasirikari no kubasubiza mu buzima busanzwe. Wait, bande waruzwe muri umugambi wa MONUSCO 2808 M23 bagomba kuyambura intwaro igasubizwa mu buzima busanzwe. Ubundi nicyo gihatse byose muri Kongo, nicyo M23 yavuzwe na leta ya Kongo ngo bagomba kuva muri Kongo ku neza cyangwa se ku nabi. Bavuga ingabo z'u Rwanda kuni bamara kurakuza ibu hafasha bariza 23 abasigaye 23 bazasubizwa mu buzima busanzwe bafashijwe na MONUSCO. Niyo mpamvu muri iki gikorwa cy'ubufatanye kirimo MCVE+ no byo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano igita IGVM kureba uburyo imirwano ihagarara muri ko na M23 bayishyizemo. Kabiri, gahunda yo kwambura intwaro disarmament ni bande no gusezera abasirikari no kuzuza mu buzima busanzwe. Ntabwo ibingi bire bayi FARDC kuko ntabwo FARDC isuzwa mu buzima busanzwe na MONUSCO. Amateka agena gisike cya Kongo cyangwa se igihugu cyacyo cyose cy'uburyo abasizwa mu buzima busanzwe uruva ngo barangije igihe cyawo cyo kuba abasirikari bageze mu zabukuru basuzwa mu buzima busanzwe, ariko ntibamburwa intwaro kuko sinyeshyamba. Uyu n'umugambi wapangiwe Kinshasa wongeye kuvugwa uburyo bizagenda. Zaba ari ikibazo gikomeye cyane rero kuzirengagiza. Ariko M23 irakomeje gahunda zayo nubwo imeze gutyo. Tariki 30 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2026 mu kigo cy'amahugurwa cya Kanombe, Major General Sultan Makenga umuyobozi w'ingabo za F23 RC akaba n'umuyobozi w'ikorwa wa gisirikare M23 yayoboye umuhango wo gusoza isomo rya kabiri ry'amahugurwa. Bavuga ko ari gahunda y'ingenga bitekerezo ryitwa Intec 02 bahaye izina rya Intec 002 uwongozi bora, gutuma nyine abaturage urubyiruko bahabwa imyitwarire myiza, bahabwa indangagaciro n'ibindi. Ni icyo amahugurwa yagenwe na M23 kandi babona ko ari ingenzi cyane ku baturage, ku rubyiruko rwo mu gice cy'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo M23 nayizi neza yuko kora gahunda zabo nta kwisibya kuko ngo nitabona ikisaba mutatu w'imbona ntizamubika hasi izarwana mpaka nikivuga. Kisekedi kirimo ngo umugambi warawugezeho. Kisekedi agomba kugira ngo Kongo nziza cyane nikavuga. Minisitiri w'intebe wungirije akaba n'Minisitiri w'ubwikorezi n'itumanaho no gufungura ya ingamba Jean Pierre Bemba yitabiriye ku wa 30 Mata 2026 umuhango wo kwakira ku mugaragaro indege nshya yo mu bwoko bwa ATR 72-600 igenewe ikigo cy'igihugu gishinzwe indege Air Congo imbere y'umuyobozi mukuru Mesfin Bildu Wendegawares mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njili i Kinshasa. Angaha ni mu mugambi Kinshasa ifite gukomeza gukuza iki kigo cyabo. Ukugura iyi ndege ku gihugu bigaragaza icyerekezo cy'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ndetse n'umurava wo kubaka Kongo ifitanye ejo hazaza heza. Kubaka Kongo itekanye kandi ifite ejo hazaza heza niko bavuga. Iyi ndege yo mu bwoko bwa ATR 72-600 izashimangira ingamba z'igihugu zo gukuraho imipaka kandi izatuma serivisi zigera mu miji ya Gibadolite, Bunia, Isiro, Bandaka na Kolwezi aho bazajya bageza nyine abaturage. Ni indege izakorera mu imbere muri Kongo mu bwikorezi, aho rero leta ya Kongo yazanye iyi ndege. Byibuke ko Kongo mu gijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere bemeje gushyiramo Jean Pierre Bemba nk'umuntu uzi neza ko muri urwego harimo abarya ruswa benshi ngangane nabo nubwo navuga ko katamugwa nabi. Ikindi cya kabiri ngo nuko uru rwego bari kurugira urudasanzwe ndetse Qatar amakuru ahari ikaba yatangiye gutekereza uburyo yagura imwe mu migabane muri societe ya Air Congo. Biko ko Qatar ari sanzwe ifite 30% muri Rwanda. Kugira Air Congo rero brand ikomeye cyane ku isi byerekanye cyane kukuzana indege nshyashya zigezweho kandi nyinshi. Birenzaho batangiye n'ibikorwa byo kuvugurura ibibuga by'indege. Njili International Airport ikugeza ku rwego rw'ibibuga by'indege nk'ibyo muri Ethiopia. Nicyo Kongo imaze iminsi irimo kwirata ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza amashusho yabo. Ikindi nuko usibye ibyo ngibyo bakumvira ibiganiro ndetse n'amasezerano n'ibihugu bikora izindi ndege ndetse no kwita ku ndege zindi baguze.
kujya zigize ikibazo bahite bazitunganya neza zigende neza. Ayo yose yaramwe mu makuru ari kuvugwa, twabyita yuko ari uhurirane rw'amakuru menshi twari twaguteguriye. Ukomeze kugira ibihe byiza, ubana natwe umunsi ku wundi saa ku yindi. Gubwe neza, amahoro imigisha n'amahirwe n'ibyo twifurije. Salam shalom.